Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 2. Kanayon kuma anapakumbaba kayo, na anos kan nasingpet. Ipakita yo ti ayatyo, babaan iti panagtitinulong yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Oh, anati ko na ti konduktor ti bus, bakal. Ay na, saan da kanupay ang makabiyahe ita, lakay. Tapaya saan? Gapo kanong arod iti quarantine. Ada kanong aminan nagpositibo iti COVID iti Manila. Saan nga mo na ita konduktor ti magpagana? Di dispatcher ti kasarita, uno di driver. Ipapilit mo kit din. Di mo makita. Ado dagiti pasaheros nga agurura iti pagluganan da. Tinasayaan, umakar talangan iti paradaan. Dahil lang ayat ti paradaan. Nagadaw. Saan ka madanagan? Makaawid ta iti probinsya. Ay na, nabanbanog kami ka ni uncle mo ang nagbirok iti pagluganan mi abas. Awan kan umot ti agbiyahe. Ay na, awan na talaga ita, ante. Tani, quarantine. Ay, kasano kami nga rudan ngay ang makaawid ka ni uncle mo? Ay kat urayan nyo amalpas ti quarantine, ante. Manungay nga aldaw day ta, balasang ko. Kinsingal daw, ante. Anya, ay sos, nagbayagan ngay. Anya lang ti aramidan mi dito ikan ni uncle mo. Iso adito'y kayo pa'y laang balay nga agnaed. Anusan yun tatalaga na pudot dito'y Manila. Ay, anya nga rod ngay, balasang ko. Ay, mabit lang, ante Dalusak ti siled pagturugan nyo. Maririk, asino dyan lakay nga guyuyok ijerwar? Ni uncle ko dayta. Kadwanan ni antik. Kabsat ni nanang ko. Sanda ang makaawid iji probinsya. Iso adito'y dapay laang balay nga agnaad. Anya? Dua alawas laang met. Aging kaamalpas ti quarantine. Kasanon? No sana malpas ti quarantine itilas ud ti 2 Domingo. Ay kat pag naadan tapay laida dito'y Ije balay da tinagnaedak idagad adalak. Nasisingput da, lakay. Ipagam ka ni uncle mo, tasan nga agsigsigarilyo. Sige. Ibagak to. Dito'y talangan balay yung ginom pare. Apay ngay, ado ti ubing dito'y balay. At ang amin bisita ni bakit? Ada ni uncle ka ni auntie na. Kastaya. Sige. Dito'y talat nga rodon balay. Anya ayat ti kahit mapulutan ta. Ay kat makamukalatan Sika ano anya ti kahit mo? Taynak gumatang. Ay na, nabartag ka man ng asimang pat. Nakaawid ako nung nabartagak. Imbes kumamapan ka ag trabaho. Ay, di ka man agsermon. Sikat mo, pinatgag, tikid daw mo, ngagyan dito'y dagiti kakabagyam. Anya? Gasto sa mati ka nanda. Agulimak ka. Amangan namang nagda ka. Di ka lamabain. Abay kumapay ay peso mati bagwagak. Nagano, hotel dita, pagyananda. Dito'y pala balay may. Agulimak kan, kunak. Ay na, agam papansamat na kita kasawa, bakal. Wan, nabartak namin di asawa ni Maribek. Datansamot ti makagapaw, no apay nga agap-apad Wan, lakay. Ay na, kapabain ti kastaw. Ay, ano santan Mabiit laang mo't nga urayon ta ti 2 alawas. Sa bagay mo't kit di Isardeng mo ti ag sigarilyo. Kagura ni Dexter ti asok ti sigarilyo. Kunam mula sino unay. Isungay, agin inuman. Basta, isardeng mo ta makigigyan talaang dito balayda. Ay, aguray kagayam ta mapanak agpalod. A awagan ta ni Mila iji probinsya.
Hello, Nanang. Apay nga, hindi kayo maglagawi dun. Ay na anak ko, kasano ang makaawid kami ngay, katawan mo tiba sa pagluganan, May. Sa dino nga itipagyanan nyo di takin ni Tatang. Dito'y kami pailabalay damanang mo amari Vek. Ah, di tapasay. Imbag man, no kayat dang agyan kayo dita. Kayat ni manang mo amari Vek, naungat siya asawa na. Kasta day ta Dexter, Nanang. Ibagbaga nga rod kanyak ni Manang Marivic, ang nalaing ka nung aginum iti arak. Ay na anak ko, agap-apad ang arod. Dengdenggan mi kanitatang mo. Talaga adi na kayat nga agyan kami dito ibalayda. Ay nananang, numabayag kayo pa'y dita. Kasanungay dagito'y aapitan nga irik. Ay kat manangdan kayo pa'y laang dita anak ko. Tangdaan na mo, dagiti ka kasinsin mo. Kan dagiti ka aruba tayo. Sige nga rod, Nanang. Kat, adda pa'y kwartayo dita? At dapay, anak ko. Alang nga rod, ag-grocery kayo. Tapno saan anak kababain kini Manang Marivic. Ay uwan, anak ko. Di kay madanagan. Takatungtungag to ni Manang Marivic. Awagak to, Nanang. Anya teraramida nyo di talababo? Ay, tinarimaan ko na ito'y barado alababo yaw, baraw. Ha? Nabayag ka no kaya mo na baradaw. Ni. Uwan nga paiso. Eh, jak tumot ngamin amo timang tariman iti lababo. Isumot ti ko na ni Maribik kanyak. Mayatan, saan na baradaw? Ayan ni Marivic. Ay, rimwarda ka ni Antime. Mapanda ka no ag grocery. Madamdamalang, sigurado asumangpet dan. Napan kagayam nag-grocery. Di nakman lang gatangan matitiarak nga inumak. Anya nga arak, naglaing kamutan. Ni auntie tinag-grocery, kinuyog ko laang. Di mo madlaw aya. Kinumpleto na dagiti kasapulan ije kusina. Tagaputa saan kamutlaangan ang mapanagtrabaho. Awanan ti igatang ta kadagiti kasapulan dito'y balay. Nagsasaw ka? Kaslawan mararamidak dito'y balay. Awan mo ta talaga. Di barado alababo, nabaybayag nga ibagbagakan ka tarimaanam. Jak nga rod ammo ti agtarimaan. Kanji agtudtud nga atop ti balay. Tinarimaan mo aya. Aging gaita, agtudtud pa'y laang. Imbagkit di tada ni uncle ko. Ado, ti amunang aramidon. Impatarimaan ko amin kankwanan, dagiti banag adi mo ammo nga aramidon. Mayatan, Maribek. Saan ni agdadad ti balayaw, ta tinarimaan ko di atag. Ay na, agyamanak, uncle. Isarunok katarimaanan jigit ti balayaw. Wunman, uncle, tani. Naperdi tilak na. Lalakalang day. Ang mga numalpas ko iti kagudwat aldaw. Bayan nyo, uncle. Ibagak ka ni Dexter, tatulungan da kayo. Kanya temok di ta pa nagtarimaan iti gate. Kunak tupay kat. Ipatarimaan mo kanyang kalmo. Unay kamutan. Awan pa'y apulos ti skill mo mat. Sadot ka pa'y. Nagtalna ka man, mate. Hindi nakman pagpungtutan. Wuna, taday tala makin inom ta mong aramidon. Day ta ti paglaingang. Hello, Insan? Hello, Insan. Agyamanak ta impalubos mo nga agyan di tadananang kantatang. Si Kamot. Basit labanag day ta. Ay na, makalawas na pa'y dita. Ano sam ida Insan. Wun, ay na, danag mon aya. Kayat ko ti kaadada dito, Insan. Tani uncle, ado ti tinarimaan na dito'y balay. Kat naman ang danak pa'y, nangina, Insan. Ay na Insan, kasta ni tatang. Saan anakaadal, ngum ado ti amunang aramidon. Kabailan na pa'y ati agaramid iti furniture. Kasta aya, Insan? Un Insan, ado ti mabalin na trabahon. Kitno dito'y probinsya, saan nga agtaltal na. Trabaho at trabaho lat ar-aramiden na. Awan ti sayangan na nga oras ken panawon. Wen nga rod, Insan. Nadlaw ko day taken ko na. Auntie. Ala, apay ngay. Na kayong mataglut-luton. Ay na, manumot laang ngay ti agluto, balasang ko.
Ay na, ingkay kat agbuya iti TV. Siyak tagluto, ante. Maumuma ako nga agbuy-buya iti TV. Kanjak narwam nga agtugtugaw laang. Nasakit ti sikat ko nga agtugtugaw. Ay, agpada kayo kanya, uncle. Saan kayo asumarsardeng agunggunay dito balay? Ala, ingkakat asikaswanan di kantinam. Kandag iti anak mo. Ay, wen man nga rod, ante. Ita lang nga ilukat ko man ng kantinak. Nagadunto mga mintas asikaswa. Ay, kat gundaw ayam abalasang ko. Tada kami dito ikan ni uncle mo. Aramida mo, dagiti kayat mo nga aramidan. Pare, saan tan naging inom medyo balayo Kasano? Anda pa ilang dagiti kakabagyan ni bakit ijay. Nabayagdan ni Jaya. Marurudak nga ron. Nakita ka tartarimaanin Jay lakay, Jagityo Nalpas na siguro na. Saan ka diya? Dahil tati pag-apapaan nyo ni Marivic? Kuwan pare. Kasano? Ipilit na tarimaan nagjay kit kadyak nga ron mo. Mapilit nak nga ron. Ibagbagak mo't namin kun kay diya tarimaan mo Jagityo. Nalakalang mo't dahi Jagit. Amok. Ang jakat nga ramidan. Masadutak nga ron pare. Ala, ante. Da kayo matun tinagdaldalo si Jilikod ti balay. Kano nagado ti rugit ijay. Awan ba't ngamin ti aramidak balasang ko. Ay, kunak nga rod adalusak day jay. Jak lang amin masangsango, ante. Amok, iso asya kung tinagdalos. Ay na, mababainak kada kayon ka ni uncle. Manula nga aldaw ti panagnaid yu dito balay. Ngam, adun tinagapuanan yu, ante. Kasta talaga, balasang ko. Ay, anyan to lang atan ti maibaga ni Insan Mila. Ay na, di ka madanagan. Naruwam kami ka ni uncle mo iti trabaho. Tulong mi daytoy kan ka, balasang ko. Ay na, makaawit na mo't laangan. Bakit? Uwan lakay, aglugan tapay laang iti van. Kanya nga iti ipasarabot kadag iti apo ko tayo sa probinsya. Napangimatang ni Marivic, amo na tigatangan na. Nasayahat nga rin mo kasta. Aywan, iba't siya miday iti kwarta, sakbaya pumanaw ta. Ay uwan lakay, talaga nga ibatsak ida iti kwartada. Papanam. Inak itulod danti ka ng kiliji paradaan. Nasayat no agawid dan. Naragsak ka no pumanaw dan. Nagbitla ti panagnad da dito eh. Ngam, di mo pa'y makita dagiti nagapuanan da. Kanya lang mo't dayta natarimaan alababo. Gate. Kaya dayta sim. Dayta nga rudgat. Simple la abanag dayta. Ngam di mo mo't among aramidan. Kanya? Di ka lamabain di tabagim. Nasaysaya at peakadwak idaa ngam sika. Auntie, aganad kayo iti biyahe kini uncle Ay na, agyaman na, Marivic. Iti anos mo anang pasangbay kada kami ka ni uncle mo. Ay na, syakit iti agyaman kada kayo auntie. Nagado itulong yu kada kami. Ay nananang, limok magkayo kinitatang anagyan ije Manila. Kasano, ada kami laang ije unag ti balayda. Saan kami mo tamain-initan? Kat, kumusta mo't ngay da Insan Marivic? Ay, kat nasaya at dalata, anak ko. Aging gay dinagawid kami. Ay na, saan na kami? Asin ang sango, ti asawa na. Talaga asuplado da ya Dexter. Baybayan niyo. Ay unmila, nakahapit kayo. Ay tatang, madama kami nga agibilbilag. Adumot lang, tinapit yaw. Ay natatang, nawadwad ti apit tayo ita. Nasaya at mo kasta. Ay, ipauitan tayo madainsan mo amaribik iti bagasta. Anya ti makunang bakay. Ay, huwan alakay. Ay na, awanan ti bagasda. Naibuson, tasadutmot ngamin di asawa na. Manungay asako ti ipauit tayo, tatang. Nanang, ta ipareserba kon. Naumakon kan kay tikas tang augalim. Inom ka nga inom. Puro barkada ti ammom nga ramidan. No di kag balbaliw. Ultimatum mon.
pumanaw kan dito balay. Anya? Inkarton ko dagiti badbadom Dexter. Makauma ka? Ne, hindi ka matagsawi ti kasta. Bakit? Agbiro kay ti trabaho mo no saan? Uwan, agbiro ka kon. Agawa ama. Ah, Tano makabulan adi ka pa'y makabiro kay ti trabaho, papanawon kan diti balay. Ado pa'y mo ti abasto tayo abagas. Wen taimpaw it dantik kan uncle ko dagita. Ah, Amom, maasyanda kanyak. Agunget-unget ka, pinasangbay ko idi-ida dito'y balay. Ngamita, isuda mo't gayam ti mas makatulong kanyak. Awan pa'y serbim mo't nga asawa. No saan anasaya at ti ugali ken aramid ti padre di pamilya, dayta ti maysa amang itunda kadakwada iti panagsina. Ngarod, panakaawat, kinaanos, ken nasaya at nga ugali tinasken, tapno naragsak, ken natalinaay ti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.